Dollarda 85-80'den alıp 86-80'den satıldı. Rublde 1 somdan alıp 1.020'dan satıldı dostlar. Font, yuan, tenge, rubl, euro, dolar. Dostlar bu Amerika'da 86'dan alıp dolarda 87'den satıldı. Rublde 99 tiyindan alıp 1 som 01 satıldı. Bu Amerika'nı görüyoruz. 85-80'den alıp dolar 86-80'den satıldı. Rublde 99 tiyindan alıp 1 som 0.16 satıp satıldı. Bu yerde 86'dan alıp doları 87'den satıldı. Rublde 99 tiyindan alıp 1 som 0.10 satıldı. Assalamu alaikum bizning kanalning qatnashchilari jana qonoqlari. Salamatsizlarmi? 20 aprel 2022 yil soat 8:30 erta meniki Moskva kurs valyutalar bilan tanishamiz do'stlar. 86'dan alıp dolar 87'den satıldı. Rublde 99 tiyindan alıp 1 som 0.10 satıldı. Bu yerде ошондой. Bular Amerika менен таныша алабыз достор. Мына достор азыр рубль 1 сомго көтөрүлдү. Бул жерде жаңы алмаштырды достор. 85'ten alıp doları 86'dan satылды. Rublde 1 somdan alıp 1 som 01'den satıldı dostor. Катталбай туруп көрүп аткан болсоңуздар, лайк басып коюңуздар достор. 1 som. Мына байкем кирип кетти, жаңы эле алмаштырган. Достор, Багай банк менен тааныша алабыз. 84 элден алып 85 элден сатылды. Долларды рубльде 95 тиындан алып 1 som 0.50'den сатылды. Достор, 9'da, saat 9'da. Buyursa banktарды тартабыз. Şu менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Лайк басып, подписаться кнопкасын басып коюңуз эгер каттар элек болсоңуздар.